Pobjednica Zadruge 2, Luna Đogani, objasnila je javnosti na Instagramu zašto je otpratila Nenada Aleksića kao i više od 300 ljudi, te nam je otkrila šta misli o duetu spomenutog repera i Kristine Kije Kockar. Obzirom na to da mi je Nenad Aleksić jako drag uvijek bio i ostao, bilo bi mi krivo da se pogrešno protumači moje otpraćanje sa Instagrama. Svi koji su poznati znaju da sam otpratila preko 300 ljudi mnogo pre bilo kakvog dueta, napisala je Luna i nastavila. Nisam sujetna i nisam zavidna. Radujem se svačijem uspjehu i nemam problem ni sa jednom osobom sa kojom neko snima duet. Čak sam netko i ko sluša te iste pjesme. Zamolila bih ljude koji mene podržavaju da ne vrijeđaju Ša i njegovu suprugu na najgnusniji mogući način. Ša i ja smo ostali dobri. Moja odluka je bila za Instagram zato što sam ostavila ljude samo s kojima sam u kontaktu. Hvala, uostalom meni se duet sviđa, navela je ona.